Бағалы жамағат, Аллах Субханаху Тааля кесіне har құллық етуіні бұйырғаннан, ызыннан бізден бір түрлену ізлейді. Аллах Субханаху Тааля ибадат еткеніміз, Аллах Субханаху Тааляға жуықлашырға күрешкеніміз, Аллах Тааляны борçларын толтырға күрешкеніміз, Аллах Тааляның сілі кітабында айтылса да, Мұхаммад пайғамбар алейхиссаламы аңа болсын хадислерінде жораланы есе де, анызынан бізге жашауымызға бір зат түрленерге деп етілінгенді. Аллах Субханаху Тааля сілі кітабында айтады: «Я айюхан насу инна халақнакум мин закарин ва унса ва жаалнакум шуубан ва қабаиля литаарафу инна акрамакум индаллахи атқакум». Аллах Субханаху Тааля сілі кітабында айтады: «О адам ұлысы дейді. О адамла, біз сізні жаратқанбыз еркек етіп, тиши етіп. Сізні еткенбіз біз халқыла бұла миллетлі етіп дейді. Сіз бір-біріңізді таныр үшін Аллаху Тааладан қорқмақлығыз қайсығызны болғанын дейді». Аллах Субханаху Тааля сізні түрлі халқыла миллетлі етіп жаратқан ма дейді. Біріңізге ұшамайсыз, қылығыз да, сыфатығыз да, жашаған жерігіз да, біріңіз еркек ру, біріңіз тиши ру. Алай сізні игілігіз да, ақшылығыз да, Аллах Субханаху Тааляның алында даражағыз, ол мен жаратқан миллет білә, тұқым білә түйілді, Аллах Субханаху Таалядан қорқмақлық біләт дейді. Аллах Субханаху Таалядан қорқмақлық. Ол қорқмақлық ол неді? Аны аңлауда көплербіз амыңған етебіз. Аллах Субханаху Тааля қорқмақлық, ол Аллаху Тааляға разылығын ізлеп намаз еткен, ораза тұтқан, зәкәт берген, садақа берген, харамнан кесін тыйған, халалны еткен, игілікні етіп күрешкен, ақшылыққа бұйырған, амаллықтан тыйған, ол барысы да ақшылықты. Алай Аллах Субханаху Тааля саңа бұйырған ақшылықла, ол еткен ақшылығыбыз, игілігібіз, борчыбыз Аллах Субханаху Тааляның алында намазыбыз, ол ибадатланы бек башы. Ол Аллаху Тааладан қорқмақлық мыды? Хавыл қорқмақлықты. Алай о Аллах Субханаху Тааладан қорқмақлықны бір көгеті болырға керек меді? Аллаху Тааладан қорқмақлық ол терек есе, чаға тұрған терек. Аллах Субханаху Тааля сені жүрегіңе ол ұрлықны салған да Аллаху Тааладан қорқмақлықны сені har күннен еткен ибадатың білі, Аллахқа зікір еткенің білі, аңа суучук қойып, аны кірдікчігін кетеріп, чагалап, өстіріп күрешесі. Алай ол ақырында бір көгет берге керек меді? Көгет берсін деп өстіріп күрешеміз. Бақчабызны да, жеребізні да толтырып, көгетін жияр үшін деп күрешеміз. Көгеті о неді? Бүгін ол көгетіні сүннен айтырға ізлейме. Омар радиаллаху анху бір еркек ұрға айтады: «Бір жұмыш бұйырлығым кесің иге таныған бір өлені чақырып келсейін» дейді. Кесің ішанған, таныған, білген адамны чақырып кел дейді. Ол саатлайына барып бір өлені алып келеді. Омар радиаллаху анху аңа сору етеді: «Сен мұны жуық қоншысы сам» дейді. «Оғай» дейді. «Мұны бұла бірге жолаушылыққа шыққанса» дейді. «Оғай» дейді. «Ақча-боқча жұмыш мұ еткенсіз ортағызда» дейді. «Оғай» дейді. Sonra Omar радиаллаху анху сорат: «Сен мұны мешгітте башын әншке иіп өрге көтіріп көрген болырса» дейді. «Енді намаз еткенін көрген болырса» дейді. «Мешітке жүрі болыр» дейді. «Хау» деп айтты дейді. «Ызыңа қайт, сен мұны танымайса» деп айтты дейді. Мешгітке жүріп намаз етеді. Аллах Субханаху Тааляға ибадат етеді. Ол Аллах Субханаху Тааляға намаз етіп күрешкенің, аны бұйрықларына бой салғаның, ол алқыншы затта түлт дейді. «Сен танымайса мұны» дейді. Омар радиаллаху анху кесіні заманында, аны заманда ва кімлейлі? Асхаплабла табиғілі. Ол ақшы төліні ақшылары. Жаңызда намаз еткені үшін, мешгітке жүргені үшін мен аңа жұмыш бұйырып, ышанып қоялық түйме дейді.
Seni konşusu tüylse deydi. Ertten de inir de kılığın körüp tanırça deydi. Birgesine jolauçulukka çıkmagansa deydi. Akça bokça jumuş ortağızda bulmagan deydi. Seni tanımaysa deydi yani. Жаңызда namaz etkeni biz. Ol Allah subhanahu ta'aladan korkmaklıktı. Anı harkim de etip koyalmaydı. Namaz etken daraja ol büyük darajadı. Alay namaz ol bite turgan, çağa turgan derekti. Kögötüva neydi? Kögötüva Omar radiyallahu anhu alay ese ve keltir beri çakır beri men anga jumuşunu aytayım dey almağanı ne dedi? Tanımağanında kılığın bilmegende. Kögötüva kılıktı. Ol namazımızdan, orazabızdan çıkan kögöt bişken ol bizni kılığımızdı. Namazı ne için ötebiz? Allah subhanahu ta'ala aytat kerti da namaz tiyadı kılıksızlıkladan, amallıkladan deydi. Ol etken namazın kılıksızlıkladan, amallıkladan tıymıyse, namaz etmeyse. Namazın namaz tüyüldü, sen kesini haramlıktan tıymıysen. Nek degende namaz ol haramlıktan tiyarga kerekedi. Tıyılmıysa namazın namaz tüyüldü. Anı sünnen sağış derek gerektir. Muhammed Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kesini hadisinde orazanı sünnen aytat. Ötürüknü aytxandan, jalgav sözünü aytxandan kesigizini tiyarık tüyülösegiz, Allah subhanahu ta'alaga kerekmeydi, aştan da sudan da kesigizini tıyganıgızın deydi. Aştan da sudan da tıyıp kesini kıynağanın Allah-u Teala'ga kerekmeydi, ol orazanı ızından kesini ötürükten de, jalgan davetkenden de, haramlıktan da tiyarık tüyülösin. Ol ibadatla terekti. Kögötü o kılıktı. Allah subhanahu ta'ala Muhammed Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'ni maqtagan zamanda Sili kitabında ne aytadı? Biz seni kerti de akşı kılıklı etkenmiz deydi. Muhammed Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kesin hadisinde aytadı. Meni Allah subhanahu ta'ala igendi akşı kılıklarını tolturur üçün deydi. Ol dünyada bolgan akşı kılıklarını tolturur üçün deydi. Toyist Allah subhanahu ta'alaga tabınıp küreşkenimiz ol barısı da ne çündü? Kılığımızını arı janına vurur üçün. Al-Aqsa'nı açkandan sonra Kudsunu, Yerusalimni Kristianoslen sıyırgandan sonra Salahaddin Ayyubi jolda bara turadı. Alına tiyağı bula tiyağına tiyanı bir kart Hristiyanlı kişi tübeydi. Salahaddin'e aylanıp aytadı. Allah subhanahu ta'ala sana horlan bergen deydi. Sana horlan bergendi. Sen düşmanını horlagansa, kıstagansa deydi. Allah subhanahu ta'ala sana ol horlanını berip turgan zamanda ol seni düşmanın, seni halkına etkin artıklıkını eslerine nek düşürmegense deydi. Dertnek jettirmegense deydi. Bu surmallarını kalay soygan eselede Hristiyanlarını senden nek soymagansa deydi. Kalların nek tökmegense deydi. Anı Hristiyanlık kart kişi aytadı. Salahaddin cevaplaydı. Allah subhanahu ta'ala bizge buyuradı. Karusuzga artıklık etmezge jandavurluk eterge deydi. Dercettirge buyurmaydı deydi. Adamlarını keçerge alaga şumşak bolurga buyurat deydi. Karçık aytadı. Ol zatlaga buyuru ise seni dinin deydi. Ol kerti de ullu tüzdint deydi. Ol kılıkta tursağız, siz her zamanda da biyikte olursunuz. Sizni başınızga bir kişi de örley almaz, min almaz deb aytdı deydi. Sonra kesi de İslam dinine kirdi deydi. Ol kılıkны sünnen aytkan zamanda biz ne gelse de bütün de bek jaş adamlar namaz etip başlaganlay, oroza tutup başlaganlay, Allah subhanahu ta'alaga ibadat joluna turgan biz degelleyine ne gelse de yürekli katı bolup başlayla. Bek birinci va kimge? Düşmanına koy. Ata bula anaga. Ata bula anaga ol yürekte katılık kaydan çıkadı.
Namazın etedi zamanında, orazasını tutadı zamanında, sünnetin etedi. Keçe turup tahajjudga da söylerge boladı. Kesin haramlıktan tıyadı. Halal jumuşlarını terge küreşedi. Anı bula ve atası bula anasın kalların içedi. Nek? Namaz etmeydiler. Ala namaz etmeyle, ala Allah-u Teala'ga tabınmayla, ala gavurlarla, fasiklerle, artıklık etkellerle. Da kardeşim, seni ol kılığını körgen namaz eterik mi de? Atanla anana ol halde kesini kögüstkenin, jürütkenin bile ol atabla ana namaz eterik mi de? Neden eterikti? Neden? Alan da jürükleri seninçe katarça. Seniçe Allah subhanahu teala'ga tabınama deyip, Allah'ın kulu bolama deyip, başkalığa artıklık eterçe. Allah subhanahu teala kesini kitabında buyuradı. Жаңызда bir Allah'a tabınırga, ataga, anaga, akşı bolurga deydi. Nençe ayatta Allah subhanahu teala aytadı, ata bulanaga akşı bolurga deyip. Alay kaysı жерinde aytat, müminle bolsala deyip. Kalayında aytılmadı. Alanı mümin bolurga kerekleri, busurman bolurga kereklerini şartı kalaydadı. Allah subhanahu teala ata bula anaga deydi. Namaz etey mi de etmey mi de? Busurman mı da gavur mu da? Seni aytkanına akılları bula, sezimleri bile kelişey mi le, kelişmey mi le? Ata bula ana, ata bula ananı жерinde kalgan etedi. Dünyalık jumuşta haramlıkka çakırmaysele, Allah'a boy salgan, Allah'ın köllerin algan, Allah'a arı sözünü aytkan, kesinge dinini arıyoluk bula köygüstken, o bizim borçumuzdu. O Allah subhanahu teala yüreğine salıp, salgan urluknu östürüp küreşek etip, ol tatlı kögetinden atan bula anana bir kere kabarga nek erkin etmeyse. Allah seni yüreğinde ösken terekni kögetin nek kör almayla. Ola bizni, yaş tölü bizni, ulu kemçiliklerinden biridir. Men Allah subhanahu teala'ga tabınama, men tüz memanga jetken joktu. Atabla anava amalla, atabla anava gavurla, aşların da aşamayma, birgelerine de jatmayma. Ol ne kılıktı? Muhammed Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'nin ashablarından biri kesin ol halde jürütken de biz eşitkenmiz mi? Kaysı tarihı bizden, kaysı alemimizni, ashablardan kaysını kılığın keltirallık biz kes bizni, ol erşi kılığı bizga. Muhammed Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aytat, "Ma yakunu rifqu fi şey'in illa zana, ve ma nuzi'a min şey'in illa şana." Muhammed Peygamber Allah'ın salamı anga bolsun kesin hadisinde aytat, "Jumşaklık ne zatta bolsa da deydi, olanı ariyulayt deydi. Jumşaklık ne zatta bolsa da olanı ariyulayt deydi. Katılık ne zatta bolsa da olanı sıfatın buzat deydi." Jumşaklık jetmeydi bizge. Yüreklerimizde jumşaklık. En birinci Allah subhanahu teala kimge buyurgan ese de akşı bolurga, atalabla analıga, Allah bizni jumşaklığımızı körmeydiler. Allah bizni Allah subhanahu teala yüreğimizni açkan ol aryu dinini aryuluğun körmeydiler. İmam Malik aytadı. Karamağız deydik adamlarını günahlarına kesigizni valiyle padşahla etip deydi. Adamlarını günahlarına kesigizni örgü götürüp karamağız deydi. Bizge jetken kim vardı? Men namaz eteme, men oraza tutama, men haramını etmeyme, men arakı içmeyme, men tütün içmeyme. Sen alan varsın da etken etese, sen kimse de men kim edip başından ençke karamağız adamların etken günahlarına deydi. Kesigizni günahlarınızga karağız kulla kibikteydi. Kesigizni günahlarınızga karağız kulla kibikteydi. Kesigiznikilerini körügüz ululukların. Atan bula ananı ol dinni tüz anlayalmağallayına.
bir haramlıklarını koya almay, namaz ete almay turganını sebebi sensi. Sensi. Nek? Kesini kılığın bula. Ol Allah subhanahu teala bergen ni'matını süydür almaysa ol ikisini. Süydür almaysa. Seni kesini alay jürütkenini körgende ve honşula da keslerini, yaşları, kızları namaz etip başlarla degende titregen etelle. Korkan etelle. Namaz etken çigeder tab adam edi. Mecgitke jürüp başlagallığı başka türlü adam bolgan dep korkan etelle. İmam Malik andan araytat, adamla avrugan da etelle sauda bolalla deydi. Adamla avrugan da etelle sauda bolalla deydi. Ol sen bir gün ters karap turgan ataң bila anaң avrugallaga çakaraysa, alay tam bila ala sau bolurla deydi. Düz jolga ala tururla deydi. Alay seni ol yüreğinde bolgan katılık ol avrudu. Ol keterik miydi? Ol tüzöllik miydi? Adamın çarkında bolgan terslik tüzölgen jengildi, yüreğinde katılık tüzölgen nenesi? Allahu Teala kimge avru sınav bergen ese de Allah'tan alaga rahmat dile deydi. Sana Allahu Teala sağlık bergen ese Allah'a maktavsal deydi. Ataң bila anaң ala şöndü tüzöl almay turuysa Allah'tan alaga rahmat dile deydi. Sen kesini tüz yoldasan iyisen Allah subhanahu teala maktavsal deydi. Allah subhanahu teala Sili kitabında aytadı. Musa aleyhisselam'a, Firavun'a Allah subhanahu teala'nın sözün jettirge aşırgan zamanda aytadı. فَقُلَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا deydi. Aytığız anna sözünü yumşağın deydi. Musa aleyhisselam Harun'la birge Firavun'a yumşak söz aytığız deydi. Musa kimdi? Allah subhanahu teala'nın keletçisi Harun'la birge. Firavun'a kimdi? Allah subhanahu teala'dan başka adamlara kesin nöger etip menden başka tapınırga teşli kişi yoktu dep turgan zulmuçu patşah. Anga okuna ol barıp toxtagan gavurga, gavurluknu töppesine der gavurluk bitip turgan Firavun'a yumşak sözünü ayt deydi. İmam Kurtubi aytadı. Bu ayatını tafsir etken zamanda aytadı. Allah subhanahu teala Musa'ga, Firavun'a sözünü yumşağın ayt degen zamanda deydi. Biz anda kesibizini joqlarımızga, akıllarımızga, sügellerimizge ol yumşak sözünü aytallık düyülbüz mü deydi. Allah teyişlerak düyülmülle ol sözünü yumşağına. Firavun'a aytırga jarayt, sözünü yumşağın atalarımız bula, analarımız ha, ol bizni yumşak sözümüzden haram bolup turallar. Allah subhanahu teala yüreklerimizde salıngan urluknu gereklisiçe östürüp anı kögötün töregebizde başımızdagıla da kesibizde joqlarımız, akıllarımız alanı alında ve atala bula anala tatuun körüp Allah subhanahu teala anı bula yüreklerin açıp bizni sebebi biz bile düz yolga turuşa Allah subhanahu teala nasip etsin. Ve sallallahu aleyhi Muhammed ve aleyhi ve sellem.